Prva tekmovalna preizkušnja v 2021 se je končala s točko. V Domžalah na zahtevnem terenu proti razigranem nasprotniku, na koncu 3-3. Tekma se ni najbolje začela, v 14. minuti so domačini povedli, ob strelu Husmanija je žoga nesrečno se odbila od krona vetra in se spustila pod prečko. Na odgovor ni bilo treba dolgo čakati, 5 minut kasneje je Felipe Santos prestregel podajo domačega vratarja, podal Krecuju, ta pa neubranljivo za izenačenje. Toda tudi ta rezultat ni dolgo trajal, kajti v dvoboju Žiniča in Kolmaniča je prišlo do kazenskega udarca za domačine, Ibričić ga je zanesljivo izvedel. Tik pred koncem prvega polčasa pa ekipa ujeta slabo postavljena na svoji polovici, to je najprej izkoristil Svetlin, njegov lob se je zaustavil v blatu, potem pa nesrečno posredovanje Koblarja, ki je zadel Kolobariča. Domačini so šli na odmor s prednostjo 2 zadetkov. V 66. minuti po dvojni menjavi, ko sta vstopila Repas in Mlakar, pa znižanje rezultata. Žan Kolmanič je bil podajalec, Rudi Požegvancaš pa znova z glavo. Le nekaj minut zatem vnovično izenačenje, ponovno je bil v vlogi asistenta Žan Kolmanič, ki je tokrat podal iz prostega strela. Krecu je streljal z glavo, ob ponesrečeni reakciji domačega vratarja pa je žoga zletela čez golovo črto. Ostalo je pri 3-3, obema ekipama je pripadal po en polčas, razlika na vrhu lestvice se je nekoliko zmanjšala. Ma dispiaciuto il primo tempo perché giocando anche discretamente bene abbiamo preso 3 gol. Molto felice per la reazione del secondo tempo. Avere una squadra che ha questo tipo di reazione ti permette di stare anche più tranquillo. Cercheremo, come abbiamo sempre parlato con i giocatori, di non avere questi alti e bassi continui e di cercare di iniziare la partita con più concentrazione. Definitivno smo pokazali karakter in to je nekaj za vodilo za naprej. Tako da upam, da z novimi treningi, da še bodo ti igralci, ki niso dali priprave skozi, še prišli boljšo formo. Tako da imamo dovolj širok kader. Ta točka, mogoče smo pričakovali več, ampak glede na potek smo lahko zadovoljni na koncu z njo. Tako da prvenstvo je še dolgo, ampak moramo odigrati boljše. Naslednja tekma pa je na sporedu doma v Ljudskem vrtu, nasprotnik pa v soboto ljubljanski Bravo.